Alillanchu y Meinayan Kakushanki Ñañachay Turachay Llaqtamasi. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Vive el Quechua, un proyecto vinculado a la revitalización, promoción de nuestra cultura andina a través de la enseñanza y difusión del quechua. Huatuchikuichaban Callarillo Sunchis, y más maris, y mataj kanman, Huaturamachcho y Chamanatajcho. Huelqepanaykuna kunantarre noqa willarimsakis atipinansata y noqa sotoime Feliciano Quispe y imasmari imataq kaman muispe chichian imataq kaman. Hoy en el programa aprenderemos el nombre de algunas plantas medicinales. Kati Chimuaix, repitan conmigo. Chiri chiri, llapanchis, chiri chiri, cosa. Yawar chunqa, llapanchis, yawar chunqa, cosa puni. Pilli pilli, llapanchis, pilli pilli. Hawanqollay, llapanchis, hawanqollay, cosa chapuni. Turpay, llapanchis, turpay, cosa. Kuñuka, llapanchis, kuñuka, cosa chapuni ñañachay turachay. ¿Sabían que cada plantita tiene una propiedad curativa? Sí, ari, llapan corachakunan munayniyuq, hampikuq kanku. Kunantaq yachasunchis, vamos a ver cuál de las plantas son cálidas, templadas y frescas. Si son cálidas, les decimos qoñi. Si son templadas, qoñitaq, chiritaq. Y si son frescas, chiri. Vamos a ver cuáles son cálidas y cuáles frescas. Chiri chiri, qoñi. Pilli pilli, chiri. Yawar chunqa, qoñi. Hawanqollay, chiri. Kuñuka, qoñi. Turpay, chiri. Yacharapunchis mayqinsi kanku qoñi qorakuna, mayqintaqsi chiri qorakuna. Te invito a seguir practicando. Kunantaq kay tapukuychakunata kutichisunchis. Qanri ima hampi qorachakunatataq riqsinki? Mayqan qorachakunataq llaqtaykipiri wiñan? Kaypiñan tarikushanchis Tayta Justo Mantilla Holguín. Chaymi paywan kunan rimarisunchis payqa riki k'uskiriq imaymana qhapaq yachayniyuq kay hampi qoranchiskunamanta pay rimariwasunchis. Imaynallan allillanchu sumaqta chaskirikuykiku kay Vive el Quechua ayllunchispi. Imaynallan kakushanki, papa? Allillanmi panachay ancha kusisqa no kay mink'akuywan niskaykipas hina kunan puncha rimasunchis kay imaymana yachaykuna kashan llaqtanchiskunapi astawanka hampi qoranchiskunamanta. Ari, chaynaqa willariwayku maymantan kanchis imaynapin kay hampi qoranchiskunaman sonqochakuranchis. Nuqaqa paqarini kay Qusqu llaqtanchispi, kay Santiago llaqtapi. Ichaqa mama taytayqa mana kay llaqtayuqchu karan, paykunaqa kay Cotabamba, Sapurimac llaqtakunamanta. Pero nuqaqa kaypiña wiñani, no kaypiña no escuelaman, colegioman, universidadman haykuni. Pero taqsachamanta pacha nuqa yuyasiyani, awlachay allinta yacharan kay hampi qurakunamanta. Hampikuq karan, ¿no? Entonces nuqa huch'uycha qhipaspa paywan tiyarani, chayqa llapan mayapqa sakachawaq, ¿no? Imaynata qurakunata pallamuq, maymanta pallamuq, ima horastan pallamuq, chaymanta imaynatan tupachiran kay qurakunata, imaymana unquykunamanta hampinanpaq. O sea, más o menos nuqa rimasiyani 15 wata kasqaymanta pacha hasta pisqa wata kama, chay qhipaman awlachay wañukapura. Entonces, pero chay iskay o 15 wata tiyasqaypi no kunan ña kuraq kaspaña yuyarini imaynatan
chaykunata qhawaspa rikuspa no kay hampiqurakunamanta ñuqa chalincharani y chay yachaykuna chaymanta chikanta nisuma no tatirapun chinkarapun escuelaman puriqti porque escuelapika mana kaykunata yachachikunchu chaymanta universidadman chay España ña tukushpaña waqmanta kutirini kay yachaykunaman practicante hina lluqsispa no Akumayu llaqtaman purirani y chaypi sapanka comunidadta no purispa riqsispa imaymana hampiqurankunata waqmanta yachayta qallarirani ichaqa kuraqkunawan rimaspa no mama taytakunawan rimaspa kimsa killallapaq purirani pero chaypi ñuqa nini no kaypika kashan yachay universidadpi kaykunata mana ñuqaqa chaskiranichu chayka kimsa wata junta qhipakapuni Akumayu llaqtakunapi comunidadkunapi kay hampiquranchikkunata o sea no qillqaspa hampiquranchikkunata ojo no libruman tukuchispa no y chaymi karan ñuqapaq nisuma no kay experiencia no kutirinaypaq kay no allin yachaykunapaq no kay medicina tradicional nisqanchisman ñakaw chaynaqa hatun mamitayki makintacha hap'inki riki chay llaqtakunapi purimusqayki huk tapukuykiman na chaypi imaynatataq chay tayta mamanchiskuna hawlanchiskuna willasqanman hina imaynan ñuqanchis runakuna quranchikkunawan uywanakuy kasqa imaynatan paykunapas riki wiñachirankuchu imaynan chay kasqa icha willariwankiku hampiquranchikkunawan otaq mikhuyninchikkunawan o sea ñuqanchikqa allinta o sea parlaspa o sea yanapanakunchis o sea awlachay ñuqata yachachiwaran ñawpaqta manara hampiqurata pallaspa por ejemplo permisuta nisuma licenciata mañaku no coca q'intuchawan maypicha pallamunqa chay qurata chaypi no chay q'intuchawan munayta chaymanta imachakunata apaq ch'allananpaq no pachamamaman y chayraq pallayta qallariq llipinpas urqunpas imatapas ruwan exactamente entonces payqa niran hampiqurakunaqa o sea ñuqanchistaqa hampiwashanchis y ñuqanchispas allinta kutichinanchis ñuqanchispas allinta uywananchis paykunata imaynata uywas mana llapanchu chaqrapi huertapi wiñanqa qaqninpi kashan rik urqu patapi kashan rumi allpakunapi yarqakunapi entonces chaykunataya paykuna mana qhillichaqkuchu chaymanta paykuna imata mana kunan hinachu llapan mallkikunata no cierto o sea llant'aruqkuchu mana kanaqkunaqa llaymay wata kanayushanku urqu patakunata llakikuymi entonces ñuqa nini hayk'a waranqa hampiqurakunan chaypi chinkapusin entonces chay ñuqapaq kay educación nisqanchis importante imaraykum kunan runa masinchiskuna chaykunata ruwan porque chay yachaykuna ya chinkapu y chay educación solamente España ladomanta hamuran chay yachaykuna técnicakuna conocimiento nisqakuna pero chaykunaqa hukniraq na nisuma riki llaqtakunapi hukniraq culturapi mana ya ñuqanchis kawsayninchis hinachu entonces hampiquranchiskuna ladumanta chayrayku chinkapusha más que todo kay hatun llaqtakunapi entonces kanan nisuma riki o sea Castilla simipi respeto ñawpaq taytanchiskuna imata yachachiwaranchis respeto imata chaqratapas llank'ana hampiquratapas pallamuna imatapas wakuq o sea respeto kunanqa manaña kanchu respeto chinkapun kunan rimasharanchis mucho unquykunamanta kawsaykunamanta ima millaykunamusqa kunan chayamanchis mana willarukuspalla mana hamusaqmi nispalla kay coronavirus kunan coronavirus qayllapi kayunchis hinaspa mana pipish yacharanchik mana pipish niranchu ay kay qurachakunata wiñachikusaq yakiwan hampikusaq chayamuqtan nischiq ahnat q'alat hap'iwanchis chayqa imaynapin kay hampiquranchiskuna kay coronavirus qayllapi yanapawaranchis kunan rikurimun kay coronavirus aswan sasachakuy unquy mana kunankama hampi kanchu
chay vacunapas mana ya chayta tatichinkachu runa rikushanchis. Entonces chayrayku runa masinchiskuna chayta qawarispa chariki necesidad piña waqmanta kutirinchis hampiqurakuna, ¿no? Kayninpa wata, o sea que 2020 Cusco llaqta callikunapi, mercadokunapi, ¿no? Qatukun eucalipto, matico, muña, imaymana qurakuna. Entonces imatan noqanchis chaymanta, ¿no? Chaninchasuma de que munaspa mana munaspa llapan runakuna kutirishanchis nisuman a la fuerza soqasqa hina, no chay ñawpaq yachayninchiskuna. Entonces chayta ñaqa nisharani kay yachaykuna mana solamente valesqachu ñawpaq watakunallapachu, sino kunanpaq y noqa niyman qhipa wiñaykunapaq kanqa. Chayta noqanchis cusqueño hina may llaqtamantaña kaspapas chayta allinta chaninchis panay. Chayqa imanisumun chay wakinkunaqa chay kay hampiqurakunata millayman qullqillapaqña qawarichispa ruwashanku chaykunamanta. Ñaqa nisharani llapan kay kawsayqa hampiquranchikkunawan kawsayqa mikhuyninchikkunawan kawsayqa karan, o sea allin respeto. Y chayta chinkapusqa kunan hampiqurakuna negocioman tukupun. Claro, mana nishanichu mana allinchu qullqiganakuy, ¿no? Pipas kunan kay tiempopika qullqillapaqña imapas. Entonces, pero siempre chaykuna kanan, o sea, kay respeto, ¿no? Entonces, kay wachuma chaymanta, ¿no? Mamacocanchis, chaymanta kasyan akay montaña, Amazonía nisqapi kasyan ayahuasca sutichasqa chaykunaka kasyan nisuman kuraq hampikuna, kuraq, ¿no? Sagrado. Entonces chaykunaka mana yakumuntachu, ¿no? Chaytaka tuparachispa chayta noqanchis qusunmanchu runa masinchiskuna. No, es que qullqiyuqña hamushanku chaypas mana ruwasumanchu, porque chaykunatapas allinta yachananchis. Sichu chay hampiqurakuna noqanchis mana allintachu, ¿no? Ruwasunchis, ¿no? Entonces kikin hampiqura chay planta sagrada nisqa kutichiwasunchis mana allin kawsaykunata, mana de repente imaymana unquykunata rikurichimunqa kurpunchispi otaq yuyayninchispi. Y chayta a veces runa machinchiskuna mana ña reparankuchu, mana chaykunata chaninchankuchu, y nuqa yachasqayman hina porque kay Cusco llaqtapi chayqaqpaqya kay turismo kasqanwan, o sea negocioman tukupun. Anta noqa nini, por ejemplo, sapanka gallipi churanku letrerukunata, ¿no? Mesa de San Pedro, ceremonia de ayahuasca, otaq qokapi qawarusayki vidaykita, ¿no es cierto? Entonces chaykuna mana allinchu noqanchis culturanchispa, kawsayninchispa, o sea, totalmente malman q'iqrapusyanku. Llank'aynikipi, kay ñanniykipi imatan ruwashanki yaqapas de repente q'uskirishankichu o qhipa wiñaykunamanchu llank'ashanki chaykunamanta willariwayku. Kay kasyan asqa yachaykuna, allin yachaykuna, pero comunidadkunapipa rikushanki irqichakuna imaymana unquyniyuq kasyan astawanqa mana allin mijusqa con desnutrición infantil, desnutrición crónica, o sea manaña hayk'aqpas chay irqicha, ¿no? Allin runachu o allin warmiñachu kanqa, débil kanqa, chaykunata mana chana. Entonces noqa nini maypita kasyan de repente kay mana allin ruway kay falla nisuma, ¿no? Noqa qawarisqaman hina sistema educativo. Noqapas chayta pasarani. Entonces noqa nini imata ruwasuman de repente chikachanta chayman kutirispa, escuelaman kutirispa, colegioman, otaq universidadman, entonces kay experienciakunata mas t'arisunman. Entonces chaypi kutirini, o sea, docencia nisqama, ¿no? Profesor kayman, porque noqaqa manaya estudiaranichu profesor kanaypaq, pero kay qawarisqayman hina rikuni de que, o sea, kay hatun necesidad kay rimaykuna, o sea, imaynallapipas chayananpaq mama taytakunaman, escuelakunaman. Entonces, chayrayku noqa, ¿no? O sea, purirani hinallataq kay educación nisqapi, ¿no? Colegiokunapi, escuelakunapi, chaymanta universidadpipas kayni chunka kinsayuq wata docente, porque chaykunapi kunan kay yachaykunata mas t'arina, ¿no? Porque may piñataq, o sea, noqanchis, ¿no? Kay
kay rimaykunamanta, kay yachaykunamanta chaninchasuman, waynasipaskunawan, irqichakunawan. Entonces noqapaq yachayniypi, experienciaypi, ¿no? Y recomendani de que es importante hacer este trabajo a nivel educativo, a todo nivel. Y hasta wanka mama tayta mansolandinka wawayka chaykunata yachamunka escuela pichu manaya. No canchis mama tayta hina yachachinanchis wasipi, comunidadpi, porque pinkasan chaypi profesor, profesora, mama tayta ya. ¿Acaso cosco profesor chucheta yachachinka? Wakinka tal vez, pero wakinka mana yachankucho. Entonces no canchis, primera escuela ni suma maipicana, wasinchis. Comunidad. Y chayman seguramente watak pasas kan manjina, o sea, ricusunchis, ¿no? Alguien chay producto niscanchis, resultado niscanchis, sumaqta y chapas kawarikuma. Cosa, chay hinaqa imaynatataq kaykunata kunan kallpachasumi hinaña nishanchis wakinkunaqa rikiya kayna hatun llaqtakunapi ña tarikapunchis chayqa acaso nuqari hawa llaqtapichu tiyani acaso wasikunaqa kayna departamentokunapi tiyapunchis y chay imaynatataq kunan kallpachasunman pikunawanmi llank'asunman kaykunata astawan riki tayta mamanchiskuna otaqa pananchiskuna ñañanchiskuna turanchiskuna hawa llaqtakunapi ama kaykunata riki chinkachinankupaq astawan kaytapas kallpa pikunawan llank'asunwan maymi allin ñankan. Niskaypas hina no chayta q'imiyuyman, no, o sea, a veces mijunanchispi, no, asnapachata hina churayunapa otaq wiksananay kaqtin, uju kaqtin, chaykunata, no, uno timpupi, no, tuparachispa ujiananchispa, o sea, kanampuni, o sea, no canchiska hamushanchi ni una cultura, no, que ha promovido la agrobiodiversidad, no canchis son conchispi, ños conchispi kashan chay yachaykuna, y ya kay coscopi tiyas papas churananchispuni chay hampi qorachakunata, otaq hasta mijuy, no, qorachakunatapas, no canchis ayllunchispi wawanchiskunawan allinta naturalta mikunanchispaq otaq naturalwan hampikunanchispaq. Imani sunmanmi llapa mana waynasipas llaqtachis kura llapa masinchiskunata imanispan pisi rimaycha llapin nisunman kay qurakunamanta. No canchis makinchispi kasyan allin kawsanapaq chayta noqanimi. No canchis wasinchispi llaqtanchispi manan kanmanchu nisunman una motivo onkoqkuna kananpaq taqsa wawachakuna desnutrido nisqa mana allin mikhusqa kanankupaq kunan llakikuywan rikuni kay tuberculosis tisis onkoy kutirimusyan kallpachasqa manaña pastillaskunapas tatichinnachu noqaniman llapan wayqipananchikkunata chikachanmanta pacha kutirisun kay yachayninchiskunaman, kay mijuyninchiskunaman, kay hampi qoranchiskunaman. Sapanka wasinchispi tarpuna atispaka tarpunanchis, no, munaskanchis hampi qorakunata. Wakinka mana allintachu wiñanka mana riki kaqninpi hinachu wiñan, allpanpi hinachu wiñan, pero wakin qorakuna kasyan huertapi wiñaqkuna, no, kasyan manzanilla, kasyan romero, chaymanta, no, salvia, orégano, manzanilla, chay qorakuna churananchispuni wasipi. Claro, kay ciudadpiqa manaña kanñachu campo, no, llapan cemento, fierro, vereda, carrukunapas chay patapi purisyanku, entonces noqaniman wasinchispipas manaya de repente kananchu alparaq chayta churanapas, no, sea, maceterokunapi, no, bolsachakunapi, atiscanchispi churananchis chay qorachakunata, no. Ahora hawa llaqtapipas, no, noqaniman, claro, chaqrapi churasun, huertapi churasun, o sea, chay tarpukuy atikuq qorakunata, pero kasyan muña, kasyan kuñumuña, kasyan qhita qorajuna, kasyan, por ejemplo, mullaqa, no, kasyan oka, chaykunataqa nima, o sea, noqanchis cuidananchis chay allpakuna kasyan eriaso allpakuna nisqakuna, chaykunatapas cuidananchis ya. Y esto, Llaqtamasi Kanchamasi, es todo por hoy. No olvides dejarnos la respuesta a la adivinanza y a las preguntas en los comentarios.
Síguenos en Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tupananchis, Tinkunanchis Camaña. Hasta nuestro próximo encuentro.